بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwezi watukufu adanigana mbishikoni khair maana nikaondo ndio arumaze sanata za dunia usikolelo unu ngasinamna wakati mshashi sha garjua shihanar mada nzima na de mada ya husu emabunjirio kwa jana kabla na janji ya emabunjirio kwa jana dukaya rijili wanu wafati usikolelo unu wahimwa nama papa ayam ikawa hako jula heshe simu sha adinan ikawa halarmu mji mtukufu wa mji mtukufu wa Nyasi Faruku na Kems na ndo mji mtukufu wa Budaju deno fariko sikwalelo unu Mwenyezi Mungu mrehemu Nyasi kauri karmu bwana yinu rikabadzima sionoye manama negosiatori have hale trangasha hawahihele wanai kahone sokana mbabahe alorke hafa yehabwa adinan mbaba ayam kawa alarmu mji mtukufu wa Budaju afwan. Salamu na mtukufu Mustafa Bakri Jamalilail. Haizo sinatujwani bire namna hiyo ukaya papa ayam yani adinani umru ikao rienshi wazima sinaye muda wa mahmi haru ya kamili juma julana habari rikawa zima nuru harumwaze ngozo nsipia wenge Nyasi wai sijomba hene mbislamu ri tashe maghfira raira mislamu nsipia na ugehum hono tanga harumwanya anya kaongena wanyanya waisho harumwensinu gena wanyanya kao bokomori wenge hono tanga ngaribesho wanyanya ribeshe mrumshahe ribeshe famiyahe nanu mji mtukufu ikao do yalaya watukufu tanzansange mbabi harumwaye mada usikwa jana elinele wao ndo kaya taratibu kauri karibalia jana isile taratibu ya lazima ribalia leo holiho ka usikwa jana au kabla ya wakati unu warwaka one sokana gabonusu wakaone sokana alimama zali wayeti raisi gabo sisi rakahone sokaya ye rais rende hata jarasula katamadabaha yamanga mwele wakai system ya lazima ikae sile system hiyo ya ukaya garwana usuti pia ila namna ntiatu iliyo nila namna hizi tabu ikao ngizo bonti juu amona ukai tabu nziro rema bonti juu wo mwenje wo maji mbukana hoelewa ya ukaleo risha duskuru zokaya garjo urenga yezir ni kenzuani wala namniko aminifu bamjo fenjao yongela dhumwe na mkomori ele ukaya kartu wakati ukare hadala ni waru tena wakangare lewa ukaye madhamana wakubalansi hatu ranzi jana hata leo yuka hamainu ekip yuka waya renge yanikewoi waya renge yanikewoi nsidu wakati waladhimu abaha rielewe rikaruma namna ukari shindane baina ya hatu na singari jua ukaya haina dhamana mzima ujono mtezi wando haruma voti uwanga muaminukana wakati wanataba mwenje wakati wanataba maji cha umru kwange na motero hahe ngena jao yabangare lewa ukambembilize kwa wana yenkunude kwa zao yabongela dhimwa basainu sisi wandu ikawa rihemile muhaidauli amadizo na zaba juzi rikejumo sheleziza project joka njema za mwenje na maji ukamanu bengwa leo jari wa hanyumba bengwa leo rifenjao raili uwade wakansima tijuu ndema jino mwenje yabukano paroshidari bushi yamtujo karmweze tabuzino wenge nsuona wakati kao leo ngarjuko na madhamana wakarmwensi hatu jana wamba wele wa wakabanu wade ya wala pizza wamba jao wabagala dhimwali mamazalia roho wanada Muhammada wao mtowishia na programu Muhammada hiyo kabati mzima harumwa wanu ikao ndo ambangu endao mwisha mru mzima yaelewa kaya pano mwana mkomori utabiho maji utabiho mwenje haina mru kutsomba ngujoni wanzo niko aminifu haina mzima abongo kutsomba mini wanzo nikejao derungo izunga ladhimosi wa komori ko shangiria mru shangala dhimori mwishie na project joka njema longa mwanao kana rikana komori telekomu bala richo shida runru tartibu yo kana baje telma ijedo shida na nao koma zila problemu nziro
yoka mwenje na maji izo zitende ya rogoza husu komori telekor tujuka na komori telekomubahi shawo muwe maji no mwenje yore jutsongeza ukabanu giza yani hiza shinushu mruka hizani yani sambura lo harumwa giza yankilike kanjema wekushindukana na upezo wa matso ukushindura mbwe dunia hali ndao mfano leo miji mathala najuka kwa tunda mwenje kwa tunda maji ungo juko juzi jirwa mwe dunia je yabo bengo mruga na doktora ngo nsharmu mjiula katunda maji katunda mwenje yabo elimu ya heru dabala kano poroshinda jo za nyumeni kano poroshinda jo zindwa jina kamonao kale makatira kwa yenshikomori wakaudu mrela wo mijinze hulende moroni basi mreona moroni mrokani mrenda moroni mrukamba bala hando zunguni na mwena basainu bwandu wa developer hando wapashia wajamun dobia jonda morona ba hasante ndongo ukasaribu hema hatso ngaro nao rijaru mwezen sizunu ngaro nao ile zinzizunu zifanya uhazi ze project zularu mwezen sizinu yabo ketula dhimu wakatamada bahari lejeze proje hamadizo na fikira njema hamadizo wandu wanoja dora mbio kangara jorengar ni kawai ngar jofungwa woi ngar josisa woi yokamanu bengwa leo ngaramba uzinu yokanga bandu wadhulumi wao ngabandu wafungwa ngama aminukana nsu aminukanga bomru jorenda na imaudu ya hukumlwa wake wanakomori wakubaluke mro la hukumlwando nsu amini yokaleone mimi lobanu rambo kwa shangero mwa daula maudu esa maudu ya jomba harende nai richojo ju hasun simpia na balanga ronauka ila faida ya tuson simpia richojo babalangu dhulumiwa izonde za unda sambi wandu walobanu wanzwari nikeleso wajeba na dora mbio kana banuja balangu dhulumiwa na bari wono kana babiri mahakama juruzi yawe kale ukartsuku balukana wabiri poto hazingaro hafungwa rajwele wakanejo kabanle waharende nai maudu ngujorengwa fungwa yabakarna hoelewa yabo maudu chomba kawe ngudhulumiwa maudu walambe wone ngudhulumiwa yabakarna poroshida runde mahakama ya kweli narikera dholo kana baraka rusunde wandu banu wajadu rini kankilia haju kama bala wowo ani ganzoke odu ajorongo wabahi shabani kabati mdu jorongo atsene katsinda wa indetsi hatu ni mdu fikira za hai wakati rulonu wa unu karitsi wa wani ya mavamana ngasi waangalia ze faida za mwana mkomori maji mwenje ukangara amino kekezo zikansi wati juu kabati mwana mkomori ujoka harma tabu waleto jofanya mbaji wala ngutujo julawa mbajini ya jemoroni habu walo mwenje wala ngutujo fenja bani gejuri saidi ya ndogo zinji swa komori wenge ngaro amino kana ekalori kansi amwe bazi okando wani ya mavamana do amba kwa wede dhamana wede ni mwansao wede na lazima keraisi wede dhulumiwa yabo karna ubuje okeni mrecho jomba wede umjini wede wahangu yabo karna uparo buje narangaleze faida za hoa komori jimla ekale ungabo mwana mkomori wimo banu urongo wambo kana mrufulani wede ni mwansao baguti jaban sabe mrufulani ni mwansao iho sindo malandu alio narangale harume faida hoa komori ivengenga monokana mabunjilo yafanywa jana reka do da sirular mwezi reka do atsohar mwezi raili mimi njaishia fikira ya huso mwenje ula nemaji ya bora hanja kinaya rahanja kinaya mimi sina ujuo kabano na benga manzo mru na benga manzo woi alwereke miami na rongo mwizi sao na dezila faida jimla za wana komori kwa tabia hao kabati maji kabati mwenje na mnambie mru mzima mweze duskuru za fanyi sosu kwa jana yaona tartibu kangu jojartor malegi zalinu au yaona tartibu kangu jojartor mwemajiang hizo de akaladhi mwabasa inu iriangalie ye mru jornika yani yala makutajio ya hatu wodu utsaho habanti juu kale wandu wajakansi mru dhamana ya kaja na hajamba kabati mahakama leo hajamba nirengaye zinga mjini kanzuani hajamba ni kaja unga mjofanjao yabu yo ani harumala na komori harumazila makutajio muhimu ya wana komori eska mungaro na ukararia honru na ukarja honra winga mrugu sukono kana ila siasa ya ranzima hajuzi hataba kwa jaile wa waishanje yokanga mwenao karugwa baloma bidongo moroni warungu ambao kabati mwenje warungu ashemezao hizo dezepo muhimu za kwa dhimwandu wezingare notido kaija makali mabahi gela dhimwe tsenari uonezi ani ila namna hema na damu nezembio zahe zendao husoma mahutaji hamanda yanu
wenge leo wamba ukangwa rema wali mamazali wamba wakati watwalia wamba wanakuma kwa tabi hao mruhele ukana kwa agenda bala ho wanakomori wele wakati juru wareje harumela siasa kihale ya hizo ekipu yokale we ekipu ini rohe ya ekipu ini nji ekipu ini rohe ya ekipu ini nji rikebano chodo tukuza wanu batula tabi yabo tika ufikiri kala leora honda wanru wamba kwa jideklaro wende makandida wende harume eleksyon ani aborele ukaya umuhimu hao gwenda wa patartibu ale mama zala rohe bahi iyo tidorita hao iyo tidorita hao swa Komori na minga muaminu kawa Komori harumeze pwembili hizo eni mru ya joja yabo hafanya tartibu hawaribala tartibu ya programu yokarila haruma tabu ya giza rila haruma tabu ya maji muaminu kawa wende mru wanro msahao okay siasa yaba hanside siasa ya jana wala wakabali mama zaleti raisi baturakabai raisi wanobari mili ya haruma mru wanzodi arenge nsima udu na singa saruma tabu banu za mwenje na maji kama aminuka wende mzaze nsu aminu kana harumwe dunia ngabo nsi walo harumwe krizi ya maji na mwenje harumwe dunia kamili yabo rilele ukana emru ya kaure mali mama zali jana ekaka ufikiri yerongoa yala makutajo muhimu mahsusu dola dhamana mbongonzo mtowe ya njie hakaruma namna yokahatwalia proja madizo bisimba jodwele wambabi wanadamu wanu wokwatsu hisi zetabu za huana Komori yoka wanjoa rema handani nda wanu wambango mrema watu wanzoke katira isi wanzoke nsinge dhulumishi hao wanzoke wanrwako tabiha wanu duwani nuwarema haku yoka wongwa ishobo nsiju waonao zetabu zirema wana Komori karijawa na mzima ya bala fikra njema yoka leori amini yoka ni manadamu ingu fikiru wana Komori shangu anzawani kuaminifu bangwa jori jaza turu anzuani yehonda hubina lau ibanu kale we turu anzuani ibehwa aburila wa harumahindri yaburi fuku harumahindri na nyonru muyeshu abu mjoka kabatimu garitabiho mwenje garitabiho maji wenge hizo sisiri johele hasonu muhe daula wakaya leo hajaha sala pitalila hajaha bisa ye pare ila garumbo mungu ye proja he pare onda amahame shahada ni handani geladhimo rijukara hakar jabalihi ukarni kwa dhamana za maji na mwenje izone zirungo za kuladhimu handani zikaye bwanti juu izone ze proja za ladhimu zikabati juu sikartaru masiasa ya kinudia karicho karijaba nurudwede zana karichiri karijaba numrado paebeha mmono ke manama na mtia story yabo umaname kao rirongo wa gasina wakatimisha shibano halalaha fuskwa lelo unu iyo geladhimu manadamu yeleo kaya kufuru zuka zeno ribe habahanu kufuru zusudu jusunga zarina lisada wa Mwenyezi Mungu shanga mweleo kema na mkomoru jokange banu wujitole wajeba na jarongowe bengwa leunga mando tujibaze fikira zae wajomdea wajumla pisa yode hela hai dunia shawo mwe narekeba hanu bokaya mbele ukaya banizu nzambao au zinifanyao banuga mbenzo shanga mwele ukanga bo makauli ya ladhi muriambe au rogo fulani ladhi murizambe ilirisaidia wana Komori sharti jirka banaru mswalata wayajala pisa woi wayajade wala izo kazi sina tamana mashangazi yote da juba dilirongo banu mashangazi yote da juru tuwaze tabu shejuru tuwaze tabu ziru fikira njema na uzingarema dhamana hatu yokaketula dhimu leo riwane mabunjilo mane halafuze duskuru zalawa yabo kabati duskuru ikawo ani ikinaiza mwana Mkomori harumazila tabu zire mabonsi juu de maji no mwenje narelewe wanama rulo haruma mbana nzima narelewe wanama dunga na konyo nzima rambanga rishangaromu he daula lewe kaleonga rishangaromu he daula siasa raiwana jana rakabaera isibahi wakawandu ambaye raisi yoti daladhimu iriwane abaha ketula dhimu kabanu kabati mru kabati nyanzo ku zatende hamedeze nyanzo za mbaba mru na mtatamu nwore mamrumbuda woda mru wola pisa mru wala kwa tuu yenga shabala ngwatabi hao okangwa nzao ukemwa na wakweli ngwanzao ukemru nyabola dhima waureme hata unyongohe shasi wa Komori hansu kaika nga mindamina ome mwanama bienvenu bana
tijetsu wono na tabu hauhunono nambi hunambia balango ni yengo yende maana kwa karna ubadili shange baniyo ye ubadili mru de de na mru yende maana kwa sensizinu wo muhtaji yokana mrulo naezi wake opoza bala balola mwanzani wa mru shawede jodo amba mru kango redwe nai yede jomba mru ka change si wakomorera hatsu kane kale ori dungana ngasi bazima yabongela dhimunsi uhambio kana ngala dhimu fenjau yabakati uhambia balanga muyengo balekati uhambia bala kutsunelewa yede mane ko karon paroshida badili irele ukaya wangasi jone sokana yeulelo daba ikali rongoza uka eni saulona manyanyuho haulona mwana wadaza womwana fanyo na utsomambia balangu myengo wala tsimanzani waho balangu anzo manyanyuho la yakedaba yode mane ko yeulelo daba ikali rongoza shei wanzo alele mwana yehumrongoza yamba boma sijao umendo huo utsende hula fenjao wakangwanzo mwana hahe yakemnyongofu yakemwana yakamilikia wenge kale unga amino kala ridungana haruma mwendo woka risaidie masiwa rionendo na rekebazima haushemeza pwe Muhammad azinu zoka mwenje maji zinde za lazimu hadani zishemeze ukanga monao kana letengwe wakabano wabango ndo haruma voti wamba ritabi hajana wamba ridhulumishi hajana wamba ngabo tabu mtsiju ngamono kwa nadamu wala pia ila namna yotoka wende warengezi maudu shaka batimri ajitamkana na mnduna juenro yokanga muamini yokahe mwana mkomori abuhe matso wakateruro nuonu ini mrujo ndarengezi ila msu aminu kanga bjo kamza hatsen yawe mrujo kanga darengezi ila abaha nelewe ka ngodo yate damu ngodo yalekezensi shabanu gamwele ukaya wanadamu hanu itsudu wali yo hata ewandu mlomo tiju mono batsomaji mono batsomwenje pwembili hamadizo mjo ukabaze proje za mwana mkomori zireje ngoni mjo ukaba mwana mkomori ngehizani wanadamu mwamba mtwalia mahmfukare gamremawe muhaidaula matsubala tafikira nzima mandio wenge sisi rehmilo muhaidaula raona dalili dengo ngabajoba kwa jaziona shangari zionao ngarombo Mwenyezi Mungu wanama nuwamwimilia bewanzo mrundo rongozo mru do mwenje de maji nabaketsu tosha ukana leo rijerisho ka balari skwaja na rono kana vana tsukume na tsanu ngabjoja meteri rahanja kinaya walanga mwaminukana baadhi wanakomori kwa jakinaya ukanga sina muda haina wakati meteri yoja yao narengeza nuko zinu 50 narengeza nuko zinu 50 rijoka shirika la mwenje ilo raka lijabali bwana mkomoru ni kiwalo shirika la maji ilo kalijabali bwana mkomoru ni kiwalo risamila nendabo narirohebonze naritemindu naritazakabwa bonzi rohebonze ekabushini eka Dubai ekana de haina bahanu ikao karujunda msaada haushini wanada Muhammad wao wajawarengo mwenje warunishe mwenje ngazija kamili nenzua ni kamili ne mwali kamili yabondo rujokubali oka linsi tumo narelewe ukana yedhamana wahansu kana balaweda wani kwa dhamana wala dhima wanana shahwaje Faransa lazima wahe nyumba nkuu lazima kena gari kuu wele ukaya izo kazina ufayaba ukaba wedu anzole uzerungo madi izo kujoro la hitwa le gari la honga lijutilwa mro enyuba honge juvisiwa ukabaha ribuhe macho jana rikawla wa mula resamoroni rewe na mwenje abaye mwana mkomori hasomo mwana mkomori haroha mwana mkomori nguelewa inde mana monao kana wakati lonu wonu zerezo zibombarde haina mrugu hoba ngudeyo ngula pizo gwenesu udhulumifu wakema na mkomori halamha ketula dhimri rumili ya siasa ya jana ya karika mtijuri duamba banuja waa narikerazi ritsanganyihe kale onga rambo kweli karitu shangiri ya mru okarunde faida nafsi ya zahatu shangari shangiri wa mru iliruwa nenjema mtiju narikerazi
rijuse mihono, rijuse shahitswa, ritoe marongo, rambio wandu rawahimilia wanu kaya gela dhimo mwenje na maji haukweli bonsi juu. Yoke mimi kama leo kaya ikale uri kubaliana yoke mrujorenga enti haru hamaud hajaha bahare de matata rekadhama rakade de akamuwa hedaula rekamru yaka waziri rekamru yaka direktori na riele ukaya ubanwensila ijoshinde pwengayo de kahena mri yakadhama nabala hajazingarwa haonesa izo yafanya ritsidwele ukane kale udhoma na zingarwa ridwamba ngabo dhulumifu zembido njema zinu wakumorindo wa zamba vanu zembi do njema ukazila ndizitonge zao wabenu haukweli wenge narike wanru urindritse madhamana narike wanru wakedhamana atele ukaya ngomfario she dhamana yele ukaya wewe ngawe hashiri ngomlindwe maudu yabo avayo kauketi umlinde maudu do utsaga fikira do monesa do shemeza yadwele wazila tabu ikawa wakomoringwa zenshio yabo kana ujahambe nrabo kana ujahumjini hanyu ajahambe mafitsi shangu jole ukale kaulunju kwenda na hambe bahanu mono juzi besawala ulai nane ruono kikia daiho hauzisoma swale kawya kama zero yezila halendo kabdo zamba halendo do subutu bila madhoma na uambazila yensinge buhawe macho narike wandu urinditse madhamana Irensi le boti lokala le wando jado baka garendo haru mavoti karchoda mavoti zukazino ribela ta faida vanu yentia tugu haru matabu namna ajeza tabu zizi joroha namna ajeri johunda maji namna ajeri johunda mwenje yode kampanya hangu mimi vanu liyo vanu ngamanzova hanu rijohunde tartibu karunde maji runde mwenje shansi bahanu wakanjenke banu ndo ramrentar mamsaja janweshe itwa yentahu na hunu na parti rivubula parti hata zilireme wezitwa rivubula nani haina wakati runda ndo kansa la tabu wala kensi wala ngatungo sinya wala ngatungwanzia weide waziri wa handa weide wajau weide jodoro hayamba jau weide jau ani na makoti menji yayo kartu ya taa garanzao namna ajeru joto wazitabu za husu maji na mwenjarma ensi je namna je zodi zoritahau shakartibanu rjeri baba isiwa furo sijida wabi iho tsidi wandu alio na bake furo bengo mengo mitsano mfukare chaizo ritahao namna je zetabu rizionao za maji na mwenje zijo ulawa harmaensi iho ndo banu rilio ukagama minukana yawesa yejo wa havala ngujovuka yejo wa hanyumba ngujovuka yejo anzabwe proje ngujovuka shaketula dhimurjer tularuma msasa mrabalo wadewahe ajade abalo wadewahe ajade wakabala wangasijabo kana bala irewe yetsotesha irewe mwade tsotesha mwade hamandaye wengena rele ukama ngasawade kariti wando karteshe wangazija wana soka mrukadwe heza raili mrige barini mruhabo jurangu ngehare mekoti Markera zadoka na baraka babanu wajubadilie nsida sekanga rongo wao ngarindisawe madhomana hatu naritawe pia je ujarwede sana banu bansuono wakati njoko jamandrange diminuiti au ndrange 15 minuti ya ujankama mashidano yangu mimi na webu bienvenue yumra dijuka hundrendi wende mana amare ka hanzara ka kujanza we mkomori hamandami gorongo shikomori hamandami gawena fami gawena mrumshenga wana eske gazo ujisa ekanga mjobanu mupono hanse familia ho izishia eske abuga milo binadamu na ritawe swisha zenamna hiyo siti madhamana shasi wandurishe mazao jila mtu wa Mungu na ririndritse madhamana runde namna uraspire sharti karumanrongo za mafiti kungumanyo fulani ngwaremo woi kungumanyo fulani ngwaremo wanu izo kazina uribe hambaba hanu esjori be hambaba hanu ndo wakati lonu wa unu gabanzoba kevoti maudu eske ngarifanyao zetabu zinsirohe oma imagine omwenje ngarifanyao ngarjo fatartibu hindri eske ngarjombe dhamana ndo hindri
eske dhamana wenga jumrinditsa namnaje hata yaelewe. Eske dhamana wika jumjini hatu wanzo ajari ni kefikira. Eske dhamana wika haja geladhimu ya hisi hinri geladhimu dhamana wika haja kama jana izo ajara mbaramre makweti geladhimu dhamana wika haja irimzini ya rimnikezi kumsa geladhimu nugwa hinri geladhimu rinikuwa mapesa arifanya josho kumsa kasi 2024 ketula dhimu mbana rewana jana riwane leo ketula dhimu rihadalwa okanga bwajo banu nyondo mlo Faransa ketula dhimu mrongowe nyinyi jao kabati utoya tulazimu arongo indensi ya hatu inu kumruparo mafani inu eni mrugu jobano harongowa ya ujibaneze fikira za mru hadungu inu kojoshinda mraje banu ya enge mru hau ya vumbu mru na hii kiabu mravuru watonza weshile mru inu koparo mru za mvu wanzo ishile kujoshilia yu yengo mru kujoyenga mru kwa msa eni mru gena haki ndensi ya hatu rijeri tsange hoka eni mru kufanywa seve ya hahe vanu zindiramba vanu inde seve ya mwanadamu kamna haba na tsuhamba kamna unifumba na tsurenda maudu nelawa shanga mjombe zona ni rendao ngamjombe zona afanya nge narkeradi retso udhalilishana banu nojiona na jao babanu Mwenyezi Mungu hahanyisa ekale umru fulani ngojo shizungu shanga unroka kuchujwa shiarabu akukuja timu pia ekami ujwa shiarabu shamchujwa shizungu amchujwa jao yabo njatimu pia yani rihanyisiziwa yabo heni mrugu tsango heni mbabi yaloni yo ilirishide riremfia riramwenzi yo banu la dhimuri falikirede shensi rugo ya ladhi murikebanu ini mrado jono kende akamilishi handa wedo omanadamu ya kamilishi hamzima Mwenyezi Mungu bahi wende tajiri wondoko yekasiuha Mwenyezi Mungu kasiuha kakamwade kakamlemevu kadiwaza na izozo ntipia harinika si wanadamu ridiwaze rike na ilimu mbabititi rike wawade rife nezo pia za sifa hizo katsina Mwenyezi Mungu yawe mhundaye yende mlezi si uzaya si uziwa si ufa yeye zokazi mkinishi yabo waye juu yabo hari hanyisiza harinika mbabi amba kejaka harinika ilmu illa mbabititi Mwenyezi Mungu mbabititi mbabi harinika yabu ratijajagara banu hadamanya nyabure yokayende lumstarabu yende lona nkili ndawendo gawene uchozi juwa iyo ngami makini ye Mungu wende tajiri wende jabari wende jao shatibaradamu wenge watukufu sina ukamle yende namna mimi naona taratibu njebanu njensange zefikira zangu husu ya mabunjilosu kwa jana ngamu mgureje banu wakati wasa yao kabanga ngamu amjohazini banu chanzo kwanza nsange banu kamna 30 minutes nsange babi zefikira zangu abo nono mjusono jivuriza walamba jao au siketifu ndio natimiza direct yangu inu namshukuru Mwenyezi Mungu leo kaya miwana nama banu miwashukuria ila namna hemalezi hao ndile namna wakojibali armale bangwe linu ngabo mriananzishia jana bala tsiwono manyanyu homo mjini hanyu haufanya komanteri hakauona maje tsabokana bala mimi wewe ranzi wabakago jokawela mohatu yanlapiza wombo bala harongwa nai aboko jamba mimi ukabile amjotabiha ekale otijaba nsono na kibuisa hautsiwono mruja Masudi al-Badawi handrogoza nai banu umrala mjimzima ngamjotabia kanga mjokana wamru njoheli alelwa ni mbaba heni mtsaha ni jowe la mastaya hebo mtiju shekatso no mrumra jina jabanu hanzi bajawa hawandrongwa nai wanzo ni mrende yaba fikirikana tatsimjibu batino kaje mkatsibanu dofanya deba ibenge watukufu izode de mada ikawa kani misabanu muhimu na mjulizana kadwa bilu kana rende na ufiwa ni mwenyasi papa ayam yakajulu aishe simu sha adinani alabo mtukufu mpuda juu umwanama ikawa ridunga na banu hau kweli rikaushiliana kejaka ukiri wakati kakaranzishiana ende na ufariko siku lelo unu Mwenyezi Mungu namrehemu raire mesilamu nti pia wanasha hatu wazaza hatu
heze kalitazo nsipia wenda no rivadingo Mwenyezi Mungu ajale kwa manuali yongo wa mareheme kama wabenze ngawalaze hamhono mwema ikewa paro hahere kama wabenze Mwenyezi Mungu yari wafikisha sirabaki iriele ukaya ya dunia inunge dao haina wakati kabatu jende eso shagara de swali Mwenyezi Mungu na ruarozo mbweza mro garizunguli yao haruma ndongo zinji kao Mwenyezi Mungu ajufanya hizi yahe Wenge Mwenyezi Mungu narini kati manjeme kama wabenze atunsipi yari wafikishe rijua ukana wakati rulonu wa unu unsi wakati wa jariteze unsi wakati wa sinema shaunu wakati wa ladhimu rijusema ato riwanesema dhomana hatu ila namna ladhimetsi hatu ipuengayo ijuhe betsi hatu ilemewa wakomori walemewa rijihuru rijaruma mishindano rita wa harumedira wa uo kwa kontinyo wahenda watu wakomori gari johana na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.